naimbag nga aldaw tayo manin kakabsat ado gamin ti agdamdamag nga apay kanutahan nag-unay nga upload ti kapag paiswanan na gamin adya kakabsat kikwa ni tulogin naganak na gamin kakabsat so nga una akon ti chismis nga kayan anak ko lang ati anak ko ni na so, hangagtal na ti panunot ko kabsat nga mangpan panunot no kasano kay baga kada kayo tig paiso. Tati kapag paiswanan na nga talaga kakabsat kit na bayag na nga naganakin. 2 months old na ati anak kon kakabsat ni niya nga makatal na. Ito nga makatal na ti baby. Uno na akti chismisin kakabsat takwa ado gamin ti may bagbaga ti tao makaringan ado gamin ang damdamag gamin no apay ka no nag-uploadin ta kas limit ti ka sa saad ko ni bagaman inamin ko kanya dan nga kan anak ko bali 2 months na pa lang ati baby kabsat ano wag ka nang iyak dede ka na dede na nalikot dito yung mabibig kakabsat di ka mo no natin nagmanaan na so nga damagik man kadaway kakabsat no anya ti feelings nga no naganak ka aya so nga agdamdamo na gamin nga aganak kakabsat so na sino man na damdamag no sino ti amana adya gamin nga rabi kakabsat kikwa nabagbaktik na malalang yung niya nga road blessing ata ubing ata amuram-raman nini garaw-garaw ni di pa kilala mo damagi man ka daw kakabsat i-reveal ko ti anak ko damagi ka nga yan o sino ka karupan sino ka karupan nakakabsat ti baby ni Amerikanon sama afam di Kaling panagan ko kabsat. Lab na amin ang kali. Tamo na may lako. Ayan o. Say hi. Ayan. So prank lang kakabsat. Ang gaman mo matanta. Amo manin nga dagiti. Haban makapalpas ti video. Baka damdamaki. Congrats kung aduntuman ti video. Ayan. Dagiti nga nakapalpas ti video. So, naimbag nga, aldaw tayo amin kakabsat. Bye-bye!